أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam, ɓawen yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah mo mara nando mo mara ɗimmo, juula e ɓurnaɗo tagi e fogo sallallahu alayhi wa sallama, kanko e ɓeygure makko nden fou e sahabaɓe makko ɓen fou e dendagal wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. Yo Allah waɗu en e maɓɓe. musidɗo moɗon ka diina e ka anɗan Abdallah Diallo Brixel salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. mi toriki Allah yo Allah waɗan on fof moɗo jeyaɓe yimɓe aljanna, amina. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, mi tororimo inɗe makko ɗin fof e sifaji makko ɗin fof. yo Allah ittan en andeji meɗen ɗin fof suuɗiɗi e feñuɗi. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah fewnan e ɓiɓɓe maɓen ɓiɓɓe meɗen ɓen fof, fewna dendagal ɓiɓɓe julɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo mawɓe meɗen fatiɓe ɓen fof, yo Allah ɓoynudu en e wuruɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan marɓe ɓen e meɗen, okkora ɓe jogaki ɓen. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu en lamateri fewundi, okkora e lamɓe fewuɓe nonduɓe huloɓe Allah, okka e battane moƴƴo. musidɓe julɓe tedduɓe, komi andintinta ɗo ko toɓɓere wotere hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hiɗon andi Allah o tagi tagu makko ngun e noneji nayi. o tagi malaika ɓen fop e annora. o tagi ene yimɓe ɓen baba men Adama e loopal. o tagi nene Hawwa ka gundu baba Adama. ene luttuɓe ɓen fop o tagi en e toɓɓere maniyo. si wona annabi Isa, on non o tagi mo himo mari nene kono o mara baba. bi ma'ana o tagi Adama mara nene mara baba. o tagi Hawwa no mari baba mara nene. o tagi annabi Isa himo mari nene kono o mara baba. ene luttuɓe foppo o tagi en hiɗen mari nene hiɗen mari baba. joni non malaika ɓen ɓe tagama e annora. annabi Adama o tagama e loopal. jinnaji ɗin kanji ɗi tagama e yiite. kulle ɗen e leɗɗe ɗen foppo ko lutti kon tagama e ndiyam. joni non Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani malaika ɓen piiji 5 ko waɗanari bani Adama. malaika ɓen o waɗi ɓe nyamata, ɓe yarata, ɓe ɗanotako, ɓe resata, ɓe yeddata Allah. go'o, ɓe nyamata, ɓe yarata, ɓe resata, ɓe ɗanotako, ɓe yeddata Allah. amma enen bani Adama en nyamai, en yarai, en ɗanoto, en resai, en yeddai Allah. joni non komi falete yewtugol ngol kon e nde yewtere ɗo, ɓe malaikaɓe ko wi'ete malaika kon tigi, ɓe nyamata, ɓe yarata, ɓe ɗanotako, ɓe resata, ɓe yeddata Allah. ɓeɗo kala ko ɓe tori Allah, Allah jabinanayɓe. jon non ene goɗɗo e meɗen hino faala yo malaika toranomo jabawol ngol ko ɓay tum pellet du'a maɓɓe on ko ruttatake, hara hiɗen faala yo ɓe toranoy. ene ko en fuu non malaika on toranto o way no wotton ko waɗata fiyo malaika ɓen toranomo. hiɗen faala andugol ɗum. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki, innal malaikata, ande dey malaika ɓen to salli ahadukum, hiɓe du'ano jogoto kala e moɗon, ma dama fi musallahu allazi salla fi. si o juuli ha o gayni, o salmini, fodde himo nokku ka o juuli ɗon, haray malaika ɓen hiɓe toranade mo Allah. hiɓe toranade on neɗɗo ɗon Allah, fodde himo jooɗi ka o jooɗi ɗon. go'o, fodde salligi makko on bonari. 2, fodde o lorrari goɗɗo ka o jooɗi ɗon. tentini non si tawi ka juulirde. sa naati ka juulirde, anniye ma on ko naɓuma ko juulugol. a juuli ha a gayni, fodde hiɗa jotti ɗon ha waƙtu on juule. si waƙtu on juulama, hiɗa habbiti goɗɗo go kadi, haray malaika ɓen hiɓe du'anade ma, fodde salligi ma on bonari. si o boni ko a yaw heyɗintinamo arta kadi, ma ɗum fodde a lorrirari goɗɗo, konngol ma kuugal, tentini non téléphone ji ɗin hande.
si ɓe duwanade ma non ko honnum ɓe wi'ata ko piiji tati. Allahumma ighfir lahu, Allah men torike ma yaafo o jiyaɗɗo. Allahumma arhamhu, Allah men torike ma kadi yurme mo. Allahumma tubu alayhi, Allah men torike ma jaɓan mo. Subhanallah, ala ko faala ɗen ɓuri ɗiɗo. Yo Allah yaafoma, yo Allah yurme ma, yo Allah jaɓane. Hara ya heɓi fop kono sarti on ko hara a lorraari goɗɗo. Sarti ɗimmo on hara salligima on bonari. Ɗo ko wonande ene yahayɓe ɓen ka juulirde. Amma noon si tawi hara ko sonnajo on kanko kadi, so salmini waɓutu on ka suudu makko, ka nder chambre ɓay ko ɗon ɓuri e moƴƴude, ma ka salon ko ɗon hikki, ma ɗum ka terrasse, ma ɗum ka tande ko ɗo ɓuri e moƴƴude. Kono noon so inni o yahay kadi ka juulirde na yo haɗe si tawi himo timmini sharti yawgol ngol ka juulirde. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki, la tamna'u ima allahi masajid Allah. Wata on haɗu horɓe Allah ɓen sonna ɓen ɓe yahata juuloygol ka juulirde. Kono noon wa buyutuhunna khairul lahunna. Juulugol maɓɓe ngol noon ka cuuɗi ko ɗum ɓuri ɓe e moƴƴande. Jon noon si sonnajo on o juuli ka suudu makko ha o gayni, o jottike ɗon himo jikirde, himo jantade inde Allah, himo jangude Qur'an, himo wadde wirduji makko. Haray malaika ɓe niwde Allah men torike ma yaafo o. Malaika ɓe wi Allah men torike ma yurme o. Allah men torike ma jaɓan o. Allah ko honɗum o jaɓanama kisan. Fi honɗum ko honɗum watta du'aji meɗen ɗi rutte ko bakkatuji meɗen ɗin. Jon noon en inni malaika ñamata, yarata, ɗanotako, resata, yeddata, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Haray kala e meɗen faalaɗo yo malaika ɓen du'anoma ko ya hebbi yawgol ngol ka juulirde. Wonde ko ya wakkilo musidɗo julɗo tedduɗo hakkunde futoro e geeƴe a mara programme hay e hunde, jotto ɗon jangugol Qur'an, jotto ɗon rewtagol hadis, jotto ɗon rewtagol fiqhu, jotto ɗon rewtagol tawhid, jotto ɗon rewtagol mawaddu diniya, jotto ɗon e jantagol inde Allah astaghfirullah, ma juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, rewtoɗa alqur'an janga hara hiɗa habbi. Jogande maga salmini aɗaw futoro, mi yite musidɓe julɓe tedduɓe, sa salmini futoro a jooɗike ɗon ha geeƴe hara ko ɗum habbinma kadi. Malaika ɓe no wiide Allah men torike ma yaafomo, Allah men torike ma yurme mo, Allah men torike ma yaafomo, Allah men torike ma yurme mo. Ɗum ɗo ko fandi o ko fandi hakkunde futoro e geeƴe ƴetta e leere goto e feccere 1h30 minutes. Haray malaikaɓe ɓe ñamata, yarata, ɗanota, ko resata, yeddata Allah hino fewtinanma ɗum ɗo angel jiyangel Allah. Si tawi ko sonnajo kay wonɗo ka suudu kadi kanko kadi waka zalik o gayni salminde, himo jooɗi ka tapi makko ɗon o ruƴƴi o gayni, o pooɗa deftere nden ɗon o rewto Qur'an, o pooɗa jikirwol makko ngol ɗon o janto inde Allah, o juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hara himo habbi o ya wagutu ko ni moƴƴere ɗo heɓata. Ɗo innatake ko ustaz kaari ma ceerno kaari jaabike no gasa jaabike ma jaabaki. Ɓeɗo a haton jinaya jonnuɓe goro, a hota jinaya jonnuɓe hoore kuɗol, a haton jinaya defu miranji ñiiri, a haton jina fiya hirsu na'i, a haton jina fiya moɓinir woɓɓe ɓe janganama Qur'an fifa haaje ma on faal. Si Allah yaafike ma, o yurmama ma, o jaɓanima, haray ko honɗum kadi lutti musidɓe julɓe tedduɓe. Ndaare moƴƴere nde welsindiɗen fi muɗum, tawata baraji mum hino ɗuuɗi. Mi innata a wawai wadde ñande be ñande, kono wonde haysi ko a gollowo, wonde go eɓɓan ma ɗum masalan ene wonɓe Europe. Sa salmini juma fewndo hakkunde juma e alansara on ko leere goto. Juma ndeno salmine fayda haray woni 14h, alansara fewndo fayda ko 15h, leere goto. Tentini non kadi hara ko ñalande juma kadi ka du'a jaaboto kadi a jooɗaɗa jangude Qur'an, ɗa julde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo no maaki hebbine juulugol e an jemma juma e ñalorma juma. Hande a yahaari golle a juuli juma ha a gayni, inna inchallah hande mi jottodo ka nder juulirde ɗo, mi janga Qur'an, mi waɗa ɗo dewal ha tuma nde alansara on heewi, mi juula alansara on simi yalta. Haraɗa jogi nde moƴƴere ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum si tawi neɗɗo ufiniɗo e nder jami'u hara himo mari baraji fi honɗum golle makko ko honɗum ko insinagol e jantagol inde Allah e jangugol Qur'an e juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗo woni golle makko ɗen ton. Joni noon an kadi a profitay
haray ko mi wattanta don hakkil wattanen hakkil moƴƴam si on tigino natude harɗa wondi e o anni e ɗo wonde ma wonay o waktu ɗo ha e oya ko ya innu Allah mi anni yike ufinagol ka nder juulirde ɗo fodde miɗo nerga karama ko ɓe boyi hino wi'i haray Allah windande kadi baraji reɗɗo ufiniɗo si tawi harana natugol ka nder juulirde ton fi wowlugol politique wona wowlugol natugol ton e ño'ugol yimɓe na natugol ton e natugol Facebook wona natugol ton e YouTube na natugol ton e fiika juulirde ton e waɗugol TikTok har na ɗiɗo woni ko naduma ka nder juulirde anni e ma on ko ɗum ɗo e wayrimi wa neeɓi yontere timmi mi waɗari ɗum ɗo mi ufinaki yomi yaw mi ufuno hakkunde fana e alansara ma alansara e futuro ma hakkunde futuro e geeƴe silfo mem si tawi hino wawi waɗu hakkunde geeƴe e subaka yurnita jemma on fof kanu galilan min allayli ma yahja'un hari fanɗi ha fanti e jemma ko ɓe ɗanoto si tawi a wata wadde ga juulirde waɗu ka ma wonde kono heɓu ko fanɗi o ko fanɗi haysi ko mintaji 10 mintaji 50 leere goto mo immiɗa tinodirɗa e joomi maɗa jemma musidɓe julɓe tedduɓe ka angal juutingol mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en wawugol waɗugol ngal dewal ɗo kadi fiyo malaika ɓen du'ano en du'a malaika ko ɗaɓɓete du'a malaika na ero naɓata wona dollar naɓata wona miranyeri woni ko defata wona haɓɓere gor woni ko naɓata wona ka ustaz kaari ma ka ceerno kaari ma ka alajji kaari yahata yahu waɗa ngal gollal ɗo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki allazi la yantigu anil hawa hadis on ko Aba Hurayra fillimo imam Muslim e imamu al-Bukhari almalaikatu malaika ɓen to salli ahadukum hiɓe du'ano goto kala e moɗon ma dama fi musallahu allazi salla fi fodde himo e nokku ka o juuli ɗon himo habbiti waqtu goo kadi ma lam yuhdis fodde salligi makko on bonari ko ɗum woni fodde o tayroraka ma o lorrari goɗɗo hara hiɓe wi'ude honɗum allahumma ighfir lahu Allah men torike ma yafongel jiyangel ma ɗo allahumma arhamhu Allah men torike ma yurme o jiyama ɗo ma ɗo si Allah yafike ma bakkatuji maɗi o yurmama ma ko honto yahata wallahi kaka aljanna ko naɓata goɗɗo yiide ko sabu bakkatu ko naɓata goɗɗo aljanna ko sabu yurmede makko joni noon ɓe toranike ma Allah ɓay hiɓe andi pellet hiɗa andi an kadi pellet ɗa rondi dolle bakkatu ɓe fewti yafotoɗo bakkatu ɓe inni a joomi amen ɓay si min yetike ma goɗɗum men landike ma goɗɗum men torike ma goɗɗum a jaɓanayi men ya fingel jiyangel ma ɗo accituɗo golle muɗum ko yeyata ko o gollata ko o fijata ko o ɗanoto ɓey ngure fof piiji foppo o acciɗo o ari ka juulirde ma ka suudu ma ɗo fi mintaji 50 ma leere goto fi yo gundodir e ma himo wadde dewal Allah men torike ma yaafo mo Allah inna mi yaafike mo ɓe inna Allah men torike ma yurme mo Allah inna mi yurmama oɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafola yaafo on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on yurmela yurme on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo mawɓe an yaafo mawɓe moɗon mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yurmela yurme mawɓe moɗon yo Allah yurme mawɓe an yurme mawɗo kala ndaroyɗo nde yewtere ɗo o feƴƴiniri nde liwajihillah fiye goɗɗo kadi nafitoroy ko inata en kala feƴƴinoyɗo ko fiyen kafu moƴƴere nden addallu alal khayri ka fa'ilihi kala tindinɗo yo moƴƴere nden waɗe hara hiɗa mari ɗin baraji ndara ha gayna inna ha simi naɓani oɗo kankadi pellete miɗo felliti o waɗay hara anni e ma on ko fiɓirɗa miɗo naɓirande oɗo min kadi fiyo wonumi tindini yo moƴƴere waɗe sa partasani goɗɗo ko harmi hiɗa mari bakkatu e muɗum kono sa partasani goɗɗo kadi ko dagi hara hiɗa mari baraji kadi e nder muɗum ko ɗum ɗo ko ni senditirte hande kadi ɓeyni woosimo be okki ko mari tigiti o haray goddo udda mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o yo Allah waɗi golleji meɗen ni fof hara ko fi makko yo Allah woɗɗinte golleji meɗen e yingo yo Allah woɗɗinte golleji meɗen e nani yo Allah dande en sikkugol e gayni hara e gaynare yo Allah dande en shirkangol Allah hara hiɗen andi yo Allah dande en kadi en shirkangol mo hara en anda mi toriki Allah kala jogiiɗo jam e ɓuttu ka ɓey ngure mum e ka golleji ka galleji e ka golleji yo Allah duminanmo kala jogiiɗo ande e sohla e ɓittende ton san kanko Allah ittowo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon ittanmo mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓen fof yo Allah taw hara ɓe fof ɓe ka aljannatul firdawsil ala kala wonɗo ton e sattene ko Allah woni newinowo yo Allah ittuɓe e sattene naba ɓe newende mi toriki Allah mawɓe men wuro ɓen yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen yo Allah ɓeydanɓe duuɓi ɗin e cellal ngal mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi sukaɓe yo Allah okku en gurnan juutuɗan hara ko waɗaɗan barke en du'anike mawɓe meɗen toriki Allah yo Allah okkore en ko du'ano en ñande sorroɓe arti
ka wonno ka ɓawo caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen Facebook lawol kisal o ko musidɗo moɗon on ka dina e ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.